Андемесе урматтуу коноктор, сиздердин дүркүрөгөн колчаңыздар менен кесиптешим Айбек Асанбек уулу баштаган Мирлан Жетигенов, Амантур Кадыров жана Рускелди Аскарбеков кыздар аттуу чыгарманы аткарып берет. Кабыл алыңыздар. Çavullar. Yaşıl gülüdey ceygalı bayılıdı sonunu türlünkön Akçıbekkey buralı balapanday ten özkön Baskanı sonun maralday bizdin alatonu Beşinde ait olup çarığı tonu çapkanıday Nasıl bülüp jarkırap altın bir nurunu çaçkanday Altın bir nurulu bedayday bizden kırgıymüşü Ay kızlar ay, oy kızlar ay Gögücekti buyadan akşam karsızı uçkanday Tügütürüp güç çağlı belim ayramda çatkanday Eldin bir carı erketay bizdin kırgız eldin Ay kızlar ay, oy kızlar ay Halkandap göl üstünde parahot yolga çıkkanıday Kanatın tarafa sürdü akıllar çorda çatkanday Altın bir nurlu bedayday dizdin alatonum Ay kızlar ay, oy kızlar ay Кол чаап коштоп турабыз. Айбек Асанбек уулу, Мирлан Жетигенов, Амантур Кадыров жана Рускелди Аскарбековдор. Гүлүңүздөрдү алганды унутпаңыздар. Амантур. Кымбат, мына ушулар, анан бул гүл сизге.